Hal kebayadai bagi jengkap ngia kalat mkra na kadau kinong de madan. I Dr. Amperin Lengdo ibadi MLA jangan katanya lepun tep ba kesorkar rengkat ba town vending committee lepun kre ban pen kenria kinong de madan na karukom ke pejajai klem da penon kami kabor. Katong kalong bani i biang ya kalat mkra ke ba keluat badan ki jaka set kali ke babiang bat ban pensuk ya kinong let school bat kipat ba. I Dr. Amperin Lengdo ila kentu bagi lenti ya kejat ke di ban long ki ba kuat na kebenta upat ba ban yan. Lano kita ki nong song surok nong kamay surok niki hawkers ang saweng na kani kalajum kra main road ti kum mga juong ni hap banlong careful ya ka ke pangikren number 1. Number 2, wat da kayeng shariru kalaban bat kala ay ya ka recommendation siya kata ka vendors committee kala ay di ki kendon ki balong syai kadar bat hoot kinong song snong halat yung kra bat kinong wan yo nong wan school nong wan tray salay yung kra kadon kandid kajing ang nod banyo i bangi solve no ya kani ka problems jong ki hawkers tikum ka MLA kabatip yala kajong ka mandate ngin up ya kata ka instructions ya kata ka kendon but ngin penbed ya kini kikam kumbala betha but nakapor siya kapor ka MLA jong kalat kra ka dorbar lat kra ka seng samla jong kalat kra pulut nilaya kren siya kren but representative jong kata ka vendors committee ubade CEO nilaya kren yaw jo ubreu nomar udeiru u acting director la dangang bakla ngim kwa banya kren tam nrei ngi up ya kata kasngi kaba ya kanehi ka problem on sa penbet but on sa wanra ya kata ka jinghun ya kalit kawan jong kinong song jong ka constituency ka jongi na marba hap ban penbet la kular ban penbet la pen iyengi ya kata kalenti kumno bakimut penbet ngilaya ben boro ar lai momla ngamngen bada kacing bamla up ngin pen klumare kani kakap ngila up kata kan kumno saban up sakandit henre kacing up kacungi kalong kacing up kabadon jing kermen ngim kwa ban pen mong yanu yanuru ngim kwa ban pen susi yanuru henre ladon kam ya kalat ukra bakan yo ya kacing ya ben jong kalet kawan kikali kapaking haporo silenter jong ka main road ka jongi ngingim day ka community kaba kwa banle ikano ka balong bean but ni kermen bayakan ni kakam kinse penbet no but min sayo ya kata kajing ang nur ka jongi kung kinakla kra manginyo biang ya kisurok kilenti kisakin ki jongi kumbang judon nando men barip